Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Banyita NGABONZIZA Eddy nguko umushumba yabivuze. My name is NGABONZIZA Eddy, as Ndi the umwana wo mu pastor rugo. mentioned. I'm home. Nsengera Masoro I'm coming from Masoro, kandi twese twaturutse hano. and we all were here before. Hallelujah. Hallelujah. Twasengeye hano akiri shitingi We were in the tent before here, ya mu nzu y'imbaho. and then in the wooden Tubona ukuntu temple, Imana irimo gukora ibintu. and we can testify what God is Wenda doing n'ubwa mbere here. umbonye ndi umwana wo mu rugo. If it's the first time you see me, I'm home here. Ndashimira mushumba mukuru Pastor Aroni. I thank the senior pastor, Pastor Deo, na Pastor Pastor Celestin, Israel, and Pastor n'abashumba bose Celestin, and n'abastaff all the yose pastors and the staff of the parish kuma gatuti. to give me the pulpit. Hallelujah. Nciye bugufi ndabizi ko bitoroshe, I'm humbled knowing that it's not ariko easy, nzi yuko ni Imana yabikoze. but I know it's God who Mumomere made it Imana amashi possible. cyane ko Please yabikoze. thank God on my behalf. Nongeye ndashimira Pastor Gaspar. And I'm also grateful for the presence of Mugabo- Pastor Gaspar. Amen. Yemeye kumerekeza He accepted to accompany me. n'umushumba wanjye He is my pastor, Masoro, Masoro, kandi ni supervisor wanjye. and he is even my supervisor. Nkuko Pastor Deo abivuze, turimo kwiga We are back at school masters muri theology, doing our master's degree in theology. turigana n'abakozi b'Imana. I am a classmate Twebwe of many abapeti turigana servants here. n'abasaza na apostle na bose, Pastor Aroni, Although we are young, but we're blessed to be in the same N'ubuntu. class with the servant of kandi God. mushumba Gaspar yemeye kumerekeza kugira ngo ubu arimo kwandika hariya arama n'amanota wenda. Being my supervisor, he might be taking Arakora na notes intercession byose arabivanga. while also praying for me. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Reka mbasabe mwongere muhaguruke. I would request Kuko you to stand nababwiye turi mu again. rugo, We are home here, as I told you. ndi mu rugo, I feel home, nkuko dusanzwe tubikora mu rugo. and I Muri will do service whatever ya I can mbere do navuze home. abantu batanu. Nongeyemo babiri, requested you usuhuza to- abantu barindwi. Please greet 7 people Kugira ngo nibura umenye uwaje gusenga. Worship team ntago mwaza se munota umwe bagisuhuza na worship team izamuke. I would request Shekinah to come up. Usuhuze mugenzi wawe nta cyaha kirimo kabisa kuko Please dusanzwe greet your tubikora mu neighbor, rugo. be free. Wenda umuherukana kera. Worship team nk'abasirikare tuzamuke. Hallelujah. Hallelujah. Turimo kwiga nubwo tuzakomeza kwiga umwuka wera. We're learning about the Holy Spirit, and we will surely continue. Turi muri suteme ivuga akamaro cyangwa inyungu y'umwuka wera. The sub-theme for this Korah is the importance or the benefits of the Kandi Holy Spirit. iyi septana yose tuziga umwuka wera. And this septennium is dedicated to learning about the Tugomba Holy no Spirit. ku-experiment umwuka wera. We need to experiment the Holy Spirit. Nta kintu kigoye nko kwigisha by'umwuka wera. It's not easy to teach about the Holy Spirit. Ni nko kuvuga kukubaza mayonezi iryoha gute. It's like asking you Hari how ibintu bigoye sweet gusobanura. Keretse is the wowe wenyine fruit. ufashe wenda abari mu masengesho mbabarire
mwihangane kesho ufashe frite ushize muri mayonnaise urarya niho wasuvuga neza ukuntu imeze sibyo It's something hard to explain cyangwa that you need to abamenyereye live. gahunga barahari agahunga n'akasosi n'inyama nibo basobanura neza ukuntu iryoha n'umwuka wera ntago wabisobanura biragoye keretse ukoze experience n'Imana. It's very hard to explain the Holy Nkuko mushumba Spirit. yabivuze Imana idufashe turangize umwaka tukore evaluation. We pray that the Holy Mwuka wera Spirit help us nakubonye to evaluate after the end mu of this buzima year bwanjye. how we have seen the Holy Spirit in our lives, Mwuka wera nakubonye mu kibazo runaka. so that we may be able to say, Holy Spirit, I saw you during this problem. Reka mbasabe duhaguruke. I'm requesting you to stand up Tuje again. guhura n'umwuka wera. We came to encounter Nashaka the Holy kwisanzura mbere Spirit. y'umwuka wera. I want you to be free in the presence of the Holy Spirit. Mwuka wera ari hagati yacu. The Holy Spirit is among Mwuka wera ari us. mu buzima bwawe. The Holy Spirit is in your life. Umuhe umwanya. Give him time. Itandukaniro hagati y'idini n'itorero. The difference between religion and the church. Idini ni umuhango. The religion is a tradition, Itorero si umuhango. but the church Abantu is baza not guhura a n'Imana. tradition. People come to encounter God. Si akamenyero. It's not a routine. Uva mu rugo uravuga Mana nje guhura nawe. When you come out from your house, you say, God, I want to encounter Mana you. nzanye ibibazo byanjye n'ama-challenge yanjye. I bring all my problems and challenges. Nzanye wenda ndagwaye unkoreho. I'm sick and I Imana need you to yagukoraho touch n'uwo me. munsi. God can do Kuko that umwuka even wera in this arahari. service because the Holy Spirit is here. Ufungure umutima wawe. Just open up your heart to Wasenga Him. buhoro. You might Wasenga pray in cyane. silent or shout Ariko out, ntuhombe. but do not get distracted. Ntuvuge ko nta kintu ufite yo kubyira Imana. Don't Urayifite. say, I have nothing to tell God. You surely Nubwo have wumva ko nta something. kintu ufite yo kubyira Imana, ubyira Imana, Mana nta kintu ufite kukubyira. Nayo ni ikintu kubyira Imana. It's also a request to tell God, I have nothing to tell you by now. Reka amazi y'ubugingo Imitwaro
zamura ijwi ryawe usenge. Mana turagushima ko watugiriye neza mu gitondo cya none. Nushaka uzamura ibiganza bawe, umwuka wera turagukeneye. Mana turaje guhura nawe. Mana turaje guhura nawe, turaje guhura nawe. Mwuka wera turahari, mwuka wera turahari, mwuka wera, mwuka w'Imana, mwuka y'ukuri, mwuka w'imbaraga, mwuka udushoboza, mwuka utwigisha, ni uduhurura, haleluya, mwuka wera, haleluya, ni udukuramo, haleluya, mwuka wera, senga, birimana, 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 haleluya. Alama shele broko shakatele brolo bo 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 bo. Ya mama mama sheketele brobo. Dirimana, dirimana, dirimana rakumva. La mama mama sheketele brobo bo shekete. La mama mama shekete kete. La mama sheketele broko shekete. La mama mama sheke broko shekete kete. La mama mama shekete kate kete. La mama mama sheketele brokoto. La mama mama shekete kete. La mama mama sheketele brokoto. La mama sheke mukawera. Rekuru mukawera senga. Senga, senga. Senga umubwire. Umubwire ufite umutima wawe. Senga umubwire, umubwire. La mama shekete la broko shekete. La mama mama shekete kete 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 kete. La mama shekete kete. La mama mama shekete kete. Aya baba baba sheketa la baba baba. Yes. IZO MBARAGA TURIFUZA TWESE IZO MBARAGA Burya musi wa Pentekote IZO MBARAGA Burya musi wa Pentekote IZO MBARAGA Tumukomera amashi mwuka wera, tumukomera amashi, komera Imana amashi kabisa. Haleluya. Umukomera amashi, amashi ni mundu. Umukomera amashi pe, umukomera amashi. Mukomera amashi ni mundu. Haleluya. Shambroko shakate kete, alabashi kete kete. Aya bashi kete. Murakoze cyane. Thank you very much. Murakoze. Thank you, Shekina. Turifuza izo mbaraga. We need that power. Turifuza presence y'Imana. We need the presence of God. Niyo mpamvu tuza mu nzu y'Imana. That's why we come in His Nta kindi kintu temple. kituzana hano. There is nothing else that brings us here. Tuza hano kuhura n'Imana. We come to encounter God. Tuza hano kugira ngo Imana idukoreho. We come here so that God touches us. Tuza hano kugira ngo Imana idusane. We come here so that God might restore Tuza us. hano tuzanye imitwaro yacu n'ibituremereye. We bring our burdens here. Tuza hano kugira ngo twishimire Imana. We come here to rejoice in the Lord. Nkuko twatangiye kwa kane, as we started on Thursday, uyu munsi ni nk'itangazo Imana yaduhaye uyu munsi mu gitondo. Today God gives us an announcement. Nabivuze materaniro ya mbere. I said it in the first service. Itangazo
nje kuvuga The nanjye birandeba. announcement that I brought you Badushiremo ya slide ya mbere Yohana 7 is in John chapter 7, umurongo wa 37 kugeza 39. verse 37 to 39. Baradusomera mu Kinyarwanda nyuma mvugi ya tangazo. Nawe ufungure Jean 7:37 à 39. John 7, 37 to 39. Yohana 7:37 dusome mu izina rya Yesu. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye kuko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivugiye yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Urakoze papa. Amen. Ngiyo itangazo. That is the announcement. Mwarangiza twataha. We might even go Itangazo y'uyu home. munsi niyo. This is today's Nibyo Yesu announcement. yavuze. This is what Jesus Umuntu wese said. ufite inyota Anyone who is thirsty, nasange let him come to maze me anywe. and drink. Kuko byanditswe bivuga umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izamuturukamo, izatemba iva muri we. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from him, within him. Uyu munsi Yesu yaje kutubwira, umwuka wera aratubwira, ufite inyota aze anywe. Today, the Holy Spirit and Jesus tells us that whoever is thirsty may come and drink. Reka mbisubiremo. Ufite inyota aze anywe. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Nabivuze mu materaniro ya mbere. I said it in the first service. Ndibuka ikibazo twari dufite hano paroisse ya Kimisagara, amazi yavaga hasi azamuka. There is that period when we had streams of water flowing from Ari inside. soko ikomeye y'amazi dufite hano musi. There is a great source of water here. Yari nyinshi cyane ku buryo yapfumuraga ishaka inzira. It was so powerful that it could destroy while trying to get Amazi out. yashakaga inzira. Yari yabuze inzira. The pressure was so big that water could Irapfumura destroy yangiza ibyo yangije. and destroy what it destroyed. Byabaye that ngombwa time. ko abaenjeniyeri bari hano n'abandi biga ukuntu bayobora ya mazi. It took the engineers to find a way of disorienting Nkuko that source of twicariye water. amazi. Because we have water Mutungo here ukomeye. inside. Water is not normally a great source of income. Imana mu gitondo cya none iratubwira. This morning, God is telling us, Ese hagati yacu ari umuntu ufite inyota? is there anyone among us who is thirsty? Ese hagati yacu ari umuntu ufite inyota n'inzara y'Imana y'umwuka wera? Do we have among us people who are thirsty and hungry for God and the Holy Kuko ari Spirit? isezerano. Because this is a Yaravuze promise. ufite inyota He said, amazi y'ubugingo azatemba if anyone is azadudubiza. thirsty, sources, streams of living water will flow from inside him. Haleluya. Hallelujah. Igihe tuje hano When we come here, tuza hano kugira ngo tumare inyota we dufite. come to, Sinzi ikikuzana hano, I don't know the reason you here. nayo ni inyota. It might be another kind Sibyo, of Pastor? thirst. Nayo ni inyota. It's a thirst Ariko probably. ya nyota ufite But that thirst that you have inside you, hari indi nyota Imana ishaka kugira. there is another one that God wants you to have in you. Ufite inyota Whoever is thirsty, azi. let him come. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Yesaya 55 Isaiah 55, umurongo wa mbere kugeza mu wa kabiri. verse 1 and 2.
Isaya 55 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Aravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, yego, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kumvira mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Amen. Hallelujah. 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 Abafite inyota mwese nimuze mbahe amazi. Come all who are thirsty, so that I give you Hari water. byinshi dushakisha There are many things that we are after bitamara inyota. that do not finish our thirst. Hallelujah. Ari byinshi There are many things, ariko biriya byose ntago bimara inyota. but all of them do not satisfy us. Yesu araduha amazi Jesus y'ubugingo gives us living water nta mafaranga dutanze, without us paying any money, nta kintu dutanze, without any cost from nta us, kiguzi. without any cost. Yesu araduhamagara muze munywe, Jesus is asking us to come and drink, kuko nzi yuko mufite inyota ariko inyota mufite ntabwo ariyo. because I know you're thirsty, but it's a wrong, a fake one. Hallelujah. Hallelujah. Ni ukwibaza niye nyota mfite, The question is, what kind of thirst do I have? ariko inyota ufite But whatever you uyu have munsi urayisiga hano. will remain Uyu here munsi urakora today. exchange n'Imana. Today you will Avuga exchange with mwami God. Yesu nzanye inyota mfite, ndashaka inyota yawe, If you tell him, I brought the thirst I have kuko and I ari want byinshi yours, cyane bitukurura. but because many things attract Ubuzima us, bw'iki gihe biragoye. life is Murabizi. getting Byari harder, bisanzwe bigoye, bizakomeza bigorana, n'ibibazo bizakomeza biba, and life will keep being hard, ariko ntago bihindura ijambo ry'Imana. but it will never change the word of Ijambo ry'Imana God, iracyavuga muze abarushe n'abaremerewe. because the word of God is still calling all Muze. those who are burdened Ari igihe to come. tumenyera, nabivuze mu ya mbere, ari igihe tumenyera mu nzu y'Imana Sometimes we take the house of God for granted nk'uko dusanzwe tuza ku cyumweru, because we always come on Sunday turataha nk'uko twaje. and we go back as Ni we came. igihombo. It's a loss. Umbabarire, ubyire umugenzi wawe ni igihombo. Tell your neighbor it's a loss Ni to come igihombo. in the house of God and going back as you came. Hari hejuru turi kumwe, ni igihombo. It's a loss. Hallelujah. 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 Yesaya aravuga ni gute muhatangira amafaranga kandi Imana yitangira ubuntu. In Isaiah it says, why do you pay for what God gives for free? Imana yitangira ubuntu. God gives for free. Kandi yabivuze, And he said ufite it, inyota ze whoever is nzamumara thirsty, inyota. let him come and I will give him water to drink. Ari icyifuzo dusengera buri munsi. We have one prayer request. Uyu munsi nayisomye. I read Papa it dusomere this morning. Luka 11, Luke chapter 11, turahera umurongo wa 5. from verse 5. Umunsi turayisoma pe, hanyuma dusenge. We shall read this before we pray. Papa reka bagere Luka gice cya Luke 11, chapter 5, verse chapter chapter 11, yes, verse, from verse 5. for 14. 11 Luka 5. umurongo wa 5 arababwira ati Yego. ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsi mitatu kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo none nkaba ntafite icyo nayizimanira. Uwo mu nzu akamusubiza ati windushya namaze kugarira ndaryamye n'abana banje nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Okay. Dukomeze. Keno papa.
ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa, amuha ibyo ashaka byose. Amen. Komeza papa. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, yego, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha skoropiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera abamumusabye? Subiramo papa wa murongo wa nyuma. Verse 13. Guhera kuri ka 13. None se muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera abamumusabye? Urakoze papa. Nicyo kibazo nibajije, niki dusaba umunsi ku wundi. Dusaba byinshi. What do we ask on a daily basis? Dusaba byinshi kandi birumvikana tugomba gusaba. And this is understandable because we need to ask. Kandi umurongo ngiye namenye nkiri n'umutoya, ni ya murongo uvuga musabe muzahabwa, mukomange bazabafungurira, mushake muzabona. N'umurongo twese tuzi. We all know about the verse that say, ask you will be given, knock the door will be opened for you. Hari umuntu utazi umurongo? Is there anyone who doesn't know that verse? Umurongo abantu bose bazi. Everyone knows that verse. Yesu yafashe uwo murongo abihuza n'Umwuka Wera. And Jesus linked this verse to the Holy Spirit. Avuga atangira avuga umuntu yarafite inshuti ye. He started saying that someone had a friend. Atungurwa n'umushitsi. And the visitor come to him. Wenda gahunga yari yashize. Maybe he didn't have food in his cyangwa amata house. yishize, avuga mfite inshuti yanjye ndabizi ko afite boutique arayima. And he said, I have a friend who might Asanga help me. baryamye. And when he went, the friend was sleeping. He knocked at the door. Umugenzi bavuga ko turyamye se, amasaha ntago tugurisha, turaryamye. And the friend said, it's too late to sleep. Aravuga ko ari inshuti yanjye nakundi ndakomeza nkomange. But he kept knocking. Arakomanga. He knocked again. Inshuti arabyuka, aramuha ibyo ashaka. The friend woke up and gave him what he was requesting. Nubwo ningo kuvuga yamuhaye suko amuhaye n'umutima mwiza, ariko yamuhaye kuko yatitirije. And Jesus said he did not give because he wanted to, but because the other one was disturbing. Aramanuka aravuga umubyeyi ntabwo ashobora guha umwana we ibuye kandi umwana asabye umugati. And then he said no parent will give a stone to the child that asks for bread. Ikibazo cyanjye kangahe dusaba gufashwa n'Umwuka Wera? And my question is, how often do we request the Holy Spirit to help ko us? twabaye abakaganga, We have become ko twumva ko tukomeye, we think we are so ko twumva ko byose powerful, ndahaguruka Umwuka Wera arakora, and we think ko just tubyuka whenever mu we raise up, gitondo the Holy uravuga Spirit Mana will be. ndagushima amen uragenda. You will wake up in the morning, we Kangahe are like, dusaba thank you, ubufasha Holy bw'Umwuka Spirit. Wera? And how often do we request for the assistance Kangahe of the wowe Holy nanjye tuvuga Spirit? Mana ndagukeneye, How urubanza often do we urakomeye, say, utamfashije wapi? God, I need you, this I can't Kenshi do by myself. twizera imbaraga zacu, We believe in our own power and kandi strength. Imana izi akamaro k'Umwuka Wera. But God knows the importance Tukeneye of the Umwuka Holy Wera. Spirit. And He gave Him to Nkeneye Umwuka Wera. him. We need the Holy Spirit. Tukeneye imbaraga z'Imana, We all need the power of God. tukeneye ubushobozi bw'Imana, We need the power of tukeneye God. ubwenge bw'Imana, We need the tukeneye understanding of ibitangaza God. by'Imana. We need miracles Niyo from mpamvu God. iki gihe nta bitangaza tubona kenshi mu nzu This is y'Imana, why we do not see many kuko miracles in ntabwo the house of twinginga, God. Because we do no more intercede. twingingira byinshi. We intercede for so many Ndinginga things. Mana ndashaka umwana, Mana ni byiza.
We pray for children, which is Mana a good ndashaka thing. ko abana bagenda ku ishuri ni byiza. We pray for the studies Ni of our kangahe children. twingingira It's good. imbaraga z'Imana, Mana ndagukeneye. But how often do we pray only requesting for God's Reka ya power to mazi be dudubize manifested? muri ngewe. Let the streams of water be manifested in Ni me. gake. It's rare. Ni gake pe. It's not as often as Ni gake it kubera should. iki? Why? Twumva ko tushoboye, We think we are able, ariko Imana iratubwira uwo munsi. but God tells us today, Ese ufite inyota? are you thirsty? Zana inyota yawe ufite. Bring your thirst, Ndaguha inyota y'Umwuka Wera. and I will give you the thirst of the Holy Spirit. Reka dusome umurongo wa nyuma. Yohana igice cya 4. John chapter 4. Yohana igice cya 4 urahera murongo wa 5 uramanuka chapter kugeza 4, verse 5 to 5 kugeza 7 9 15 13 15. tugende buhoro buhoro 4 kugeza 5 5 kugeza 7 sorry. Haleluya. Haleluya. Gira umugenzi wawe gira inyota, apana inyota ya yindi, gira inyota. Umubwire nta kibazo, gira inyota, gira inyota. Ni izuba n'ucyocere. Gira inyota. Haleluya. Papa dusome. Nuko agara mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara. Sukara. Bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati pakutuzi two kunywa. Kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Urakoze papa, turagendana. Ku 9 sindahagera. Ndira turajyana. Yesu yageze ku iriba. Jesus came near the well. Ageze ku iriba cya Yakobo. The well of Jacob. Reka mfate hano nka Yesu yageze ku iriba cya Kimisagara. Let's say Jesus arrives to the well of Kimisagara. Bashizemo n'ubutunzi bukomeye cyane. The well that is here is a great n'ubutunzi bukomeye kuko abandi basigaye bapompa amazi, usanga barapompa amazi bahita bakemura ikibazo cy'amazi burundu. Which can solve issues around Yesu yageze ku iriba cya Kimisagara. Jesus arrives at the well of Kimisagara. He was tired. Ananiwe cyane. Very tired. Aricara. And then he sat down. Nago yaribeshe cyangwa ayobye. Yarazi ahantu agiye. It was not a mistake. He knew where he was sitting. Yesu nago yibeshe avuga yarazi ahantu agiye. Avuga agiye ku iriba. There was no error. Jesus knew he was sitting by the well, the well of Jacob. And many people came there to draw water. Many people would draw water from there and go back home. And nothing changed in their lives. Jesus sat near the well. And he told himself, I'm waiting for a lady. The lady came. The woman we all know, the Samaritan woman. Jesus asked her to give him some water. Komeza papa. Uhera ku 9. Umusamariyakazi aramusubiza ati, kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Komeza papa. Yesu aramusubiza ati, iyo aba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe ubumusabye
nawe akaguha amazi y'ubugingo. Komeza. Undi ati databuja kudafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera agire inyota. Amen. Ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Komeza. Umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Komeza. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati databuja amenye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo batazaba bagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri bazasengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko benabo ari bo bamusenga. Haleluya. Haleluya. Reka tukomere Imana amashi, tumukomere amashi. Tukomere Imana amashi cyane. Haleluya. Yesu abwira umugore. Jesus told the Samaritan woman, Mamazi. Give me water. Umugore amwase uransaba amazi gute? And the woman was like, how do you ask water from mama? me? How do you even dare? Ni gute usaba amazi? How can you dare Yesu ask me aramubwira niba water? waruzi ugusaba amazi. Jesus told me, I wish you Ni knew wowe who washobora is kumusaba asking amazi. water from you. You would be the one asking from him. Ahantu bishimishije cyane. What pleases me more? Yesu aramubwira nzanira umugabo wawe. Jesus asked her to bring Kuko Yesu her yarazi ikibazo husband. cye. Because Jesus Kuko knew Yesu her yarazi inyota problem. afite. Jesus knew exactly the thirst she had. Yesu akora hahandi yarafite inyota. And he touched Aramubwira exactly nzanira umugabo what wawe. he told her, bring me your husband. Ndashima Imana gwisubizo ku mugore. I thank God for the woman's answer. Wenda niba yari umunyarwanda kazi yashobora kuvuga murabizi igisubizo. She might not have been that direct if she had been a Rwandan. Avugisha ukuri avuga nta mugabo mfite. She said the truth and Yes. told him, I don't have a husband. Uvugisha ukuri. And Jesus said, Yesu yes, yakoze you have spoken the truth. aho yarafite inyota. Jesus touched exactly where she needed to be touched. Hallelujah. 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 Yesu aramubwira ngewe ndi soko y'amazi y'ubugingo. Jesus told her, I'm a stream of living water. Nawe mu gitondo cya none This cyangwa morning saa sita ya none or this midday, zana inyota yawe. bring your thirst Imana iguha inyota y'umwuka wera and receive the thirst of kugira the ngo Holy amazi Spirit, y'ubugingo atembe muri wowe. so that sources of living water will start Kuko flowing inyota from dufite inside nta kintu you. kitumarira. Because the thirst we have is no longer useful to us. Sibyo papa? Inyota imeze nabi ufite n'amazi wayinywa na kibazo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Yesu arakubwira umunsi Jesus is telling you today, n'umwizera if you believe in him, Imana izadudubiza
amazi y'ubugingo mu mutima wawe. Streams of living water will start flowing from your heart. Bisaba ikintu kimwe. What does it request? Uzana amazi inyota yawe. That you bring your own thirst. Reka mbasabe muhaguruke. I will ask you to stand up. Muhaguruke. Please stand up. Hano turi kwiriba. We are here at the source or the well. Kandi Yesu arahari. And Jesus is here. Kandi umwuka wera arahari. And the Holy Spirit is Biterwa present. n'inyota yawe. It depends on your thirst. Ushobora gutahana inyota yawe. You can bring it back home. Ushobora gutahana n'ikibazo cyawe. You can take your Ushobora problem back gutahana home. n'agahinda kawe. You can take your sorrow back Ariko home. ntabwo bikuyeho ko hano ari riba aho wavomamo amazi y'ubugingo. But it does not take away that we have a source here where we can draw living water. Hallelujah. 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 Zana inyota yawe usabe Imana iguhe inyota nzima. Bring your thirst and ask God to give you the real Ubyire Imana thirst. ndagukeneye mwuka wera. Tell God, Holy Spirit, I need Ahantu you. hose apfuye ameze nabi Whatever is unwell, umwuka wera umfashe. may the Holy Spirit help Mbere ko me. dusenga ndashaka kubaza abatarakizwa. I would like to see if there is Niba someone uri in hano the n'ubwa church mbere wumvise ijambo ry'Imana kandi ushaka guha ubugingo bwawe Yesu. who has heard the word of God and is willing to Ushaka give their gukizwa, lives to ushaka guha Jesus. ubugingo bwawe Yesu umeze If- nk'umusamariyakazi. If as the Samaritan woman you need your life to be changed by Jesus, Wajyaga kuvoma buri munsi. this woman went to draw water every day, Yatahaga agifite ikibazo n'inyota yafite. but she took home her thirst and her Umugabo wa mbere problem. biranga, wa kabiri biranga, wa He didn't gatatu walk biranga, wa out with gatanu the biranga. first, second Afite n'uwa husband. gatandatu. She had the sixth husband. Ushaka gukizwa, ushaka guha ubugingo bwe If Yesu you want Kristo. to Zamura give your life ikiganza to cyawe. Jesus, please raise Mbere your yuko dusenga. hand before we pray for the Holy Spirit. Abashaka guha ubuzima bwawe Kristo Yesu. If you want to give your life to Jesus, would like to see you, please Nta raise your soni. hand. There is no shame in this. Ni opportunity Imana iguhaye. It's an opportunity God is giving you. Ndakurindiriye zamura. Nta I'm soni still ihari. waiting for you. There is no shame in this. Hari uhari? Are you here today? Hari uhari? I would like if you're here today. Urashaka ya amazi y'ubugingo. You need the living water. Hari uhari? Still nta waiting kibazo for mfite. you. Hallelujah. Hallelujah. Reba inyota ufite. Look at the thirst you have. Amazi y'ubugingo arahari. The living water is available. Ya amazi y'ubugingo yahinduye uwo mudamu. The living water that changed the life of Yarafite the intege Samaritan nkeya. woman. She was weak. Yarafite ikibazo. She had a problem. Yesu aramubwira uraza kuvoma urataha ariko ninguha amazi yanjye. Jesus told her, you may draw water and go ikibazo back cyawe home, burundu. but if I give you from my water, it will solve your problem. Hallelujah. Hallelujah. Turasaba ayo mazi. We ask for that water. Turasaba ayo mazi. We ask for that water. Turayikeneye. We need it. Tukeneye umwuka wera. We need the Holy Spirit. Pasade azamuka. Tukeneye umwuka wera. We need the Holy Spirit. Hallelujah. Reka dusenga Imana muri aka kanya. We want to pray. Kuva kwa kane From Thursday, asomera ijambo I read this word. nahishuriwe ibintu bibiri muri kiriya gice cya kane cya Yohana.
And two things were revealed to me. umugore yaravuye kure cyane This woman was coming from very far. azaje kuvoma amazi ku iriba rya Yakobo. She came to fetch water from Jacob's well. Iriba rya Yakobo ryabaga mu gikingi, iriba rya Yakobo ryabaga mu gikingi Yakobo yari yarahaye Yosefu. The well was on the ground that was given to Joseph by his father. Kuri bo ryari riba rikomeye cyane. It was a very important well. Igikingi cyari aho ngaho cyari igikingi gikomeye cyane. It was a very important place. Cyari igikingi cy'amateka. It was an historic place. Yosefu yari uw'amateka mu Bayuda icyo gihe. Because Joseph was a man of history. Iryo riba among ryafukuwe na Yakobo Jews. kera. That well that was ryari riba rikomeye cyane nta arikoragaho. Was very important and he Yari wasn't touched sacré, by hari anyone. ahantu très sacré. It was a sacred well. Hanyuma bajyaga baza kuvoma ayo mazi. And people came to draw water from that well. Yesu aravuga ati birakwiriye ko mpagera kugira ngo bamenye yuko uhindura abantu yahageze. Iriba rihindura abantu ryahageze, baranyoye amazi bahorana inyota umunsi ku wundi, nyamara nubwo ari iriba rya Yakobo ariko bahorana inyota, ntibajya bahindurwa nayo mazi. Ariko Yesu aza nk'iriba rihindura abantu. And Jesus thought that it was time for people to reach the well that changes life, because they had been drinking from that well, but it never changed their lives. Muri iki gice cya karindwi, on verse 7, kozi w'Imana yasomye, that was read, bari bamenyere kujya mu minsi mikuru. they were in John chapter 7, they were used to Aho naho celebrate. muri iyo minsi mikuru Yesu arahagera ngo kugira ngo habe iminsi mikuru nyayo ihindura. And again, Jesus went at the feast so that he shows that there was a feast that can change lives. Nimurebe ibyo Yesu yakoze, yaba ari umunsi wa Pasika yakoze imirimo ikomeye, bagiraga Pasika yabo. Umunsi wa Pasika azana Pasika y'ukuri. They used to celebrate Easter, but he brought a real Passover. Iriba azana iriba ry'ukuri. He brought the well that was different. Umunsi wa Pentecote azana Pentecote y'ukuri. On the Pentecost day, he brought a different Nukuvuga ngo Pentecost. yagendaga ahindura ibyo bamenyereye bitajya bihindura kugira ngo asukemo ibihindura kuko yarajeje So guhindura. he came to challenge the routines and bring the things that change lives. Abanyumva mwavuze ngo amen. Say amen. Hallelujah. 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 Ibyo bari bamenyereye ntibyabahinduraga. What they were used to did not change their Aho yageraga lives. hose yakoraga ibihindura abantu. And whenever he reached, he did things Tumuzamure that ibiganza changed maze lives. uyu munsi wa none atubere iriba rihindura. Tujye tuza mu nzu y'Imana tubone iriba rya Yesu ridudubiza. Rirahari, hari iriba rimara inyota. Flowing in the house of the Lord. Hano hari iriba. There is the well. Hari iriba. The well. Hari iriba rikiza indwara. Hari iriba. The well that heals. Abazanye indwara mukire kuko Yesu ari hano kugira ngo abakize indwara zose. Because Jesus is here for that. Abaje bafite intege nke Yesu ari hano kugira ngo akumare aguhe imbaraga agusubizemo intege nshya. Jesus is here to end your weakness and give you new strength. Tumuzamure ibiganza tuvuge. Sinzi ikibazo ufite uyu munsi wa none ariko Yesu yaje hano kugira ngo agikemure. Ni iriba rimara inyota. Iri ni iriba rimara inyota. Ni uguhura na Yesu, si uguhura n'inzu, si uguhura n'abantu. Oya, ni uguhura na Yesu uhindura amateka. Mu izina rya Yesu Kristo ukira uyu munsi wa none. Mu izina rya Yesu Kristo Mwuka Wera hari ibyo ashaka kuguha. There are things that the Holy Spirit wants to give you in the name of Jesus. Imana ibabazwa no kumva dusaba byose tugasaba ariko kudasaba Umwuka Wera. Aravuga ngo ni gute mudasaba Umwuka Wera ngo abafashe? God wants us to ask for the Holy Spirit to help us. Ni gute udasaba gusa na Yesu? How don't you ask, pray for Ni gute usaba byinshi ariko nta na rimwe urasaba ngo ufate ikintu ndasaba Umwuka Wera urasaba ibibazo. How come you always pray for materials but you never take time to pray for the Holy Spirit?
dusaba Imana. Mana turagushima kubw'ijambo ryawe. God, we thank you for your word. Mana turagushima kubw'ijambo watuzaniye. We thank you for the word you brought to us. Mana amazi tunywa duhorana inyota, byinshi bidutera inyota, iyo twifuje kimwe kirashira hakaza ikindi, ikindi hakaza ikindi, ntabwo bijya bitumara inyota, ariko turasaba kugira ngo utumare inyota iteka ryose. We pray that you give us the water that satisfies forever. Abagabo turi hano tuje imbere yawe, ababyeyi, abana bacu bose mu izina rya Yesu. Everyone, in the name of Jesus, we are here before you. Urakoze mwami. Thank you, Lord. Urakoze kubw'ijambo ryawe. Thank you for your word. Urakoze ko mwami Imana yacu ududubiza amazi utanga ntaguma kira amazi makeya. Thank you for the streams of water that you've put in us. Ariyongera umunsi ku wundi. Stream that will increase on a Tugushimiye ko yiyongera mu buzima bwacu umunsi ku wundi. Because it's increasing in our lives. Tugushimiye ko agiye kududubiza akaba imigezi itemba. Thank you because they become sources of kubw'imbaraga z'umwuka wera waduhaye. By the power of the Holy Spirit. Tugukomeye amashyi n'impundu nyinshi mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Mwicare mu bwiza bw'Imana iminota mikeya. Tuvuge ngo amen. Abishimye muvuge ngo hallelujah. Muvuge ngo amen ariko. Amen. Duhe Imana cy'icyubahiro tuyizamure tuvuge ngo Imana igukunda. Ibasha kuduha ibirenze kure cyane ibyo twayisabye. Reba mugenzi wa mu maso uvuge ngo ibasha kuduha ibirenze kure cyane ibyo twayisabye. Kuko twaje mu bikari byayo ibasha kuduha ibirenze kure cyane ibyo twayisabye. Kubw'imbaraga zayo ziturimo zidukorera. Kubw'imbaraga zayo nyinshi. Irabasha, irabasha, nirubasha, igushoboza, idushoboza. Sinzi mwebwe uko mubyumva, nabyumvise ukundi. Sinzi uko mubyumva, ariko nabyumvise ukundi. Mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Uriya mugore sinzi ibirometero yavagaho kuza kuvoma, yavuze ngo ngaho mpawe ayo mazi, kuko n'ubundi ahantu njya kuza kuvoma aya mazi hari kure, hambera kure n'ubundi, ngaho mpa amazi kugira ngo. That woman was revealed that she needed the water from Jesus to go to the distance every time. Tutajya gushaka. We praise God for the streams that are near us. Iyo tujya kuyavoma ku musozi, uriya musozi w'i Samariya, ni bangahe mwebwe muba mwaragezeyo? How many of us could have afforded to go to Samaria? Iyo biba nko muri Meke n'ibindi, ni bangahe baba barageze hariya? How many of us could have aho Yesu yakandagiye ngo hariho tujya tubona agakiza, ariko agakiza karatwegereye, turagafite mu Rwanda. Amazi adudubiza ntabwo ari kuri uriya musozi, yaraje arakwegeye. Mubwire ngo akira amazi umwe, akira amazi umwe, twarayahawe, agenda muri twe, ari muri twe. It is alive inside us. Amen. Hallelujah. 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 Ayo mazi tuyakire. May we receive the murakoze water. cyane. Imana iguhe umugisha. May God bless you, servant of God. Reka dutange ituro ry'ishimwe. We want to give thanksgiving offering. Protokole tuzane igiseke maze dutange ituro ry'ivugabutumwa. Imana tugire neza. Baririmbye muze tumaze dushima Imana ku mirimo itangaje Imana ihora idukorera kandi izadukorera. Imana will even do for us. Ituro ry'ivugabutumwa mu Mungiriya ku bafite 182-1-0-4-7-9-8-4 ituro ry'ivugabutumwa warishyiramo. Imana ikugire neza. Reka twumva abaririmbyi baririmba muri iyi minota maze dusoze. Imana tugire neza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Kumutikiza. Hallelujah. 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 Imana ibagire neza. Reka shekina ngaho mudufashe bazana igiseke. Imana ibagire neza. MWUKA
duhaguruke dusoza duhaguruke Hallelujah, 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 hallelujah. Let's all stand up dusoza as we conclude. turi mu nzu y'Imana. We are in the house of God. Simbikwibutsa urabizi. I don't need to remind you this. turi mu bwiza bw'Imana. We are in the presence of God. Simbikwibutsa urabizi. You don't need to be reminded of this. tugiye kubahesha umugisha mu izina rya Yesu. And we want to bless you in the name of Jesus. tugiye kubahesha umugisha. We need to bless nubyizera you. urawakira. If you believe, bikubere it will uko be done wizeye for mu you, izina rya so Yesu. may it be done for you as you believe in the name of Jesus. wari urushye uremereye, hari icyari kikuremereye mu You buzima had a bwawe, burden in your life, ariko uyu munsi wa none kuko waje kwiriba, but today because you came to the well, cyari ikiremereye uriya mugore cyari gikomeye cyane. what was bad Cyane. that woman was powerful. uhereye uriya munsi byahindutse amateka. But from that day it became reka bihinduke amateka ku buzima May bwawe uyu it munsi wa none. becomes history in your life in the name of Jesus. bihinduke amateka ku buzima May bwawe. it become history in your life in the name of Jesus. ntimba guhorana akababaro ukaborana agahinda Permanent sorrow. tugiye kurandura ku gahinda n'imizi yako yose We want mu izina to rya Yesu uproot Kristo. sorrow in the icyaguteje name of agahinda Jesus. tugiye May kugikuraho whatever mu brought izina sorrow rya in Yesu your Kristo. life be removed ukegera Imana in the name of nk'utayegereye. Jesus. uyu munsi wa none wakire gukira Today guturuka mu receive mbaraga healing z'umwuka wera. Imana through the imuhe. power of Mana the data Holy mu izina rya Yesu Kristo. Father God, in the name of Jesus. ijambo ryawe ni ukuri, yemwe abarushye Your n'abaremerewe, word is strength. muze munsange ndabaruhura. mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Accept to be my ubwoko bwawe twaje imbere yawe Mana, Your people baje gushaka mu maso hawe. We came to search for your presence. turagushima kuri Imana itumurikisha mu maso Lord. We hawe. thank you because you the God that ahari shines your umwijima face. ugahunga maze umucyo Wherever there ugategeka. was darkness, you reka bring umucyo wawe light. utegeka ahari umwijima hose. Let your life ubuzima bwari bufite umwijima bwose bweyuke mu izina rya Yesu Kristo w'i May Nazareti. it receive light in the name of Jesus. mwami Yesu turagushima. Father Jesus, we thank uwo you. twahimbaje ni wowe, You are the one we praise. uwo twashimiye ni wowe. With the one we thank. tugushimiye imirimo itangaje wakoze We mwami. thank you for your mighty works ubwoko today. bwawe umugisha, Among your people, iterano may you ryose bless them. umugisha. May you bless the amahoro yawe congregation. ahebuje rwose ayo umuntu yamenya. May your peace arinde ibitekerezo, arinde n'imitima may byose it birindirwe muri guard Kristo their Yesu. hearts and their thoughts.
turagushima kukishije indwara. We thank you for healing. Turagushima kuruhuye abari barushe. We thank you for relieving. Turagushima kubohoye abari baboshe. We thank you for delivering. Turagushima kubikomeye ukoze muri uyu munsi wa none. We thank you for the mighty. Turagushima kukinguye ibyari bikinze. Thank you for all. Turagushima ko mwami Imana ukoze bikomeye. Thank you for the mighty. Genda byizera reka mu izina rya Yesu Kristo. Ramba yakashakaraka akira guhembuka kwawe, akira gukira kwawe, akira kubohoka kwawe, akira kuruhuka kwawe. Yesu aracyaruhura n'ubugingo n'ubu n'uyu munsi wa none araruhura. Turagushima mwami Yesu, tugukomeye amashyi n'impundu nyinshi kuko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibagire neza.